Bo día. En principio, contamos co apoio das seguintes persoas, no seu nome ou na súa empresa. Chisco Amado, actor. Lito Andión, xerente de Queixos Hoxe. Xosé Luis Armesto, catedrático de Química Física e reitor da Universidade da Coruña. Xesús Axoré, empresario de Icamel. Luisa María Baños, representante sindical en Unísono, Vigo. Nemesio Barxa, abogado. Xusto González Beramendi, catedrático de Historia da Universidade de Santiago de Compostela e presidente do Museo do Pobo Galego. Xosé Bermúdez, empresario. Magín Blanco, músico. Sergio Blas, director do Porto de Celeiro. Manuel Bragado, director de Editorial Xerais. María Cadaval, profesora de Economía na Universidade de Santiago de Compostela. Kiko Cadaval, actor e dramaturgo. Marica Campo, profesora e escritora. Emilia Candal, empresaria. María Canosa, escritora e enxeñeira. Marta Carballo Fidalgo, profesora de Dereito na Universidade de Santiago de Compostela. Mercedes Carreira Varela, abogada. Pepe Carreiro, ilustrador. José Luis Carrera Balín, empresario, arqueixado. Fernando Casal, músico e farmacéutico. Yolanda Castaño, escritora e crítica literaria. Francisco Castro, presidente da Editorial Galaxia. Olga Castro, profesora de traducción na Aston University. Luz Castro Pena, enxeñeira informática e empresaria de Imaxe Software. Francisco Cerviño, médico. Patricia Cordo Ares, representante sindical en Excel, A Coruña. Xoan Costa Casas, profesor, presidente do Consello de Administración de Servos Galiza. Leticia Costas, escritora e guionista. Kiko da Silva, ilustrador. Marta da Costa, escritora e profesora. Luis Davila Ovichero, ilustrador. Unha engálega erroroso, que non falta de compromiso do engadido. Antonio Gómez Segade, catedrático emérito de Dereito Mercantil da Universidade de Santiago de Compostela. Gonzalo de la Huerga Fidalgo, magistrado emérito do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Patricia de Lorenzo, actriz e empresaria en Xebre Produccións. Xesús Miguel de Toro, escritor e profesor. Mónica Díaz Parrodeguas, representante sindical en Atento, A Coruña. Alba Freixó, abogada. Carmen Fernández Pérez San Julián, profesora de Filoloxía na Universidade da Coruña. María Dolores Fernández Vázquez, empresaria de Proensa Conservas. Horacio Fiallega Lovidagas, empresario, xerente de Canteiras Cuarcitas Pardo Negro. Adela Figueroa Panise, profesora e escritora. Xosé Ramón Freixeiro Mato, profesor de Filoloxía na Universidade da Coruña. Guadi Galego, música. María do Carmen García Negro, profesora de Economía na Universidade de Santiago. Tenemos un erro tamén, perdón. María do Pilar García Negro, profesora de Filoloxía na Universidade da Coruña, corredactora da Declaración Universal dos Dereitos Lingüísticos. Saleta Boi, presidente da Fundación Manuel María. Xosé Luis González, o Carraboxo, ilustrador. Xosé Manuel González Cerdeiriña, representante sindical de Unísono, Ourense, Ourense, perdón. Rosalino Julián González Serodio, letrado na Administración de Xustiza. Genaro Caña Gil, médico, reumatoloxía. Vitorino Gutiérrez Ayer, notario xubilado. Vitorino Gutiérrez da Silva, abogado. Ana Hermida, presidenta da Asociación Galega de Traductores e Intérpretes. María Pilar Jiménez Alexandre, escritora, catedrática de Ciencias Naturais e académica da Real Academia Galega. Outro erro na transcripción do seguinte nome. Trátase de José Ramón González Paratei, xefe de Servizo de Cardioloxía no Complexo Hospitalario da Universidade de Santiago de Compostela. María Lado, escritora e actriz. Xosé Lamazares, xerente de Galletas da Veiga. Margarita Letandión, catedrática de Comunicación Audiovisual, académica da Real Academia Galega. Juan Manuel Lema Rodicio, catedrático de Enxeñería Química na Universidade de Santiago de Compostela. Xurxo Lobato, fotógrafo. David Rombao, director de Praza Pública. Ramón López Suegos, catedrático de Economía na Universidade de Santiago de Compostela. Miguel López Crespo, secretario xeral da Unión de Consumidores de Galiza. Manuel Lorenzo, actor e dramaturgo. Xaquín Marín, ilustrador. Manuel Martínez, empresario de Marcelino Martínez. Pilar Martínez Conde, pilocha, música. Rafa Marzán, empresario de Perfumería Sarenal. Xosé Luis Méndez Ferrín, catedrático de Lingua e escritor, académico da Real Academia Galega. Xosé Meixuto, director de Servos Galiza. Clodomiro Montero, secretario nacional da Confederación Intersindical Galega Banca. Antonio Dieter Moure, empresario, expresidente da Confederación de Empresarios de Galiza. Teresa Moure, profesora de Filoloxía na Universidade de Santiago de Compostela e escritora. Afonso Mouzo Trillo, membro do Comité de Empresa de Foratlántica de CEE de Umbría.
Celsa Muñoz Leira, procuradora dos tribunais. Anxo Sorqueira Viqueira, empresaria, Melulloa. Antía Otero, actriz, editora e escritora. Yolanda Otero Barroso, técnica de comunicación. Xavier do Campo, escritor e profesor. Gili Pampini, música. Celso Parada, actor. María Pazo, armadora. Uxía Pedreira, música. Mercedes Peón, música. Benigno Pereira Ramos, empresario de Queixos Bama. Federico Pérez, actor. Manuel Pérez Arias, presidente da Asociación Galega de Consumidores e Usuarios. Laura Pérez Figueroa, presidenta do Comité de Empresa de Bosch Vigo. Miguel Ángel Prado, ilustrador. Mercedes Queixas Zas, escritora e profesora. Fernando Ramallo, profesor de Filoloxía na Universidade de Vigo. Alfredo Ramos, director xeral de R, Cabo Comunicacións. María Raimóndez, escritora e traductora. Manuel Rial Mato, empresaria de Seguridade A1. Isabel Risco Valdivieso, actriz. Manuel Rivas Barros, escritor, académico da Real Academia Galega. Roberto Rivas Reboredo, empresario de Adegas Moraima. Neves Rodríguez Lisaboa, catedrática de Enxeñería Informática na Universidade da Coruña. Francisco Rodríguez Sánchez, catedrático de Lingua e Sociolingüística. Vieito Romero, músico. Mercedes Rosón Ferreiro, xestora cultural da Universidade de Santiago de Compostela. Xurxo Salgado, director de Galicia Confidencial. Cesario Sánchez, presidente da Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega. Patricia Sánchez Lorenzo, empresaria, xerente de Leite Noso. Xesús Seixo, secretario xeral da Confederación Intersindical Galega. Uxía Sende, música. María José Silva, SES, música e cantautora. Iria Sobrado, actriz. Anxo Sobriño, presidenta da Coordinadora de Traballadores e Traballadoras da Normalización Lingüística. Manuel Somoza Domínguez, presidente do Comité de Empresa de Avante, Lugo. Elvira Souto, profesora de Didáctica da Lingua na Universidade da Coruña. Xurxo Souto, músico e escritor. Belén Taxes, música. María Traveso, empresaria e consultora. Carlos Varela, ex-fiscal xefe de Galiza. Ramón Varela, catedrático de Biología e Xeoloxía. Ulises Varela, empresario, xerente de Xenera. Fernando Vázquez, adestrador de fútbol e profesor. Outra engádega por outro esquecemento noso. Manuel Vázquez Cabo, Rede Galega de Empresas. Patricia Vázquez, actriz. Guadalupe Vidal Fernández Saavedra, abogada. E Elena Villar Janeiro, escritora e profesora. A todos e a todas, moitísimas gracias.